Elhamdülillah, Allah Teala'ga çeksin maqtanlar olsun. Allah Teala onu zat, közler körbegen, oylar oylap jetpegen, sıpattavçılar sıpatta büte almagan, özgörüler Allah'ta özgörte almagan, korkunçlar korkuta almagan, toğlardan salmağın bilgen zat Allah, denizlerin ölçümün bilgen zat Allah, jamgır tamçılarının sanın bilgen zat Allah, bak daraqtarının jalbırağının sanın bilgen zat Allah, tün qarangılığı kaptagan nerselerdi sanın bilgen zat Allah, kündüzün jarığı tiyip, jarık kaptagan nerselerden sanın bilgen zat Allah. Bir asman ikinci asmandı ondan jaşıra albayt. Yer özün astındağı nerseni Allah'tan jaşıra albayt. Deniz terengindeki nerseni jaşıra albayt. Tağ tüyündeki nerseni Allah'tan jaşıra albayt. Allah Taalam ömrübüzün ahırı uçurunu en yaxşı ömrübüz kılsın. Allah Taala işleribizin ayağın büter uçurun en yaxşı amalı kılsın. Allah Taalam günlerimizin en yaxşısını özüge jolugar kıyamet günü kılsın. Allah Taala japadan jalgız ulu zat. Elhamdülillahi aliyye zat. Allah'a gana maqtonlar bolsun. Allah Taala zatı jogorı bolgan, sıfatı ulu bolgan, biyiklikten biyigi bolgan Allah, şanı çoң bolgan, kadırı jogorı bolgan, zikiri barынан biyik bolgan, buyruğu baş iyilgen, dalili açık bolgan, ısımı jogorı bolgan, ilimi tereң bolgan, hilimi kenen bolgan, keçirimi köp bolgan zat Allah. En körküm sulu maqtalgan zat Allah. Bereşendigi barına berilgen, dualarda kabul kıluvçu, jakçılığı jalpıga bolgan, esebi tez bolgan, jazany katu berүүçü, azabı jançıdagız, padişaçılığı barına üstün bolgan zat Allah Taala. Güvölük beremin, Allah Taala japadan jalgız, anın teңdeşi, şerigi jok, jaratuuda dagın, buyruğunda dagın. Jana güvölük beremin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın kulu jana elçisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qaraga dagın, kızılga dagın jiberilgen, kökürögü açık dep, zikiri biyik dep sıfattalgan. Allah Taala'nın salavat jana salamı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jana sahabalarına bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalары Araplardan en tazası, Peygamberlerden kiyingi adamzattın en jakşısı bolgan. Maqtaw jana salavattan keyin o urmatlı eli jurt. Vahhidullah, Allah'ta jalgız dep bilgile, çındığında Allah'ta jalgız dep bilүү, bul ibadatlarının başı. Allah'tan korkup takva bolgula, Allah'tan korku takva boluu, bul jakşılıklarının başatı. Ve aleykum bis sunnah, sünnetni özüňözge bekem tutgula, çındığında sünnet itaatga alyp barat. Kim Allah'ga Allah'ın elçisine itaat kılsa, moyun sunsa, al toğra jolda bolat. Bidattan saktangıla, çındığında bidat toňmoýundukka alyp barat. Kim Allah'ga jana Allah'ın elçisine toňmoýunduk kılsa, anda al anyk toğra joldan adaşat. Wa aleykum bis sidq. Çınçıldykty özüňözge bekem tutup çınçıl bolgula. Çındygynda çınçıldyk adamdy kutkarat, kalp adamdy kıyratat. Wa aleykum bil ihsan. Jakşylyk kılууny özüňözge lazım tutup al daim jakşylyk kılawçylardan bolgula. Çındygynda Allah Taala jakşylyk kılawçylary jakşy köret. Allah'tyn meriminen ümit üzbegüle. Anken Allah Taala merimdүүлörden merimdүүлögü. Wa la tuhibbud dunya fatakunu minal khasirin. Düýnäni süýüp jakşy körbegile. Ziyanga uçurawçylardan bolup kalasyňar. Ala ve inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Köňül burgula, çındygynda hiç bir jan rızkysy toluk bolmaýynça düýneden ötbeyt. Allah'tan korkgula, jana rızky talap kılууda eň çylaýly sonun jol menen talap kılgıla, jana Allah'a taýangıla. Çındygynda Allah Taala özüge taýanowçylарды, tawakkel kılawçylарды jakşy köret. Allah'a dua kılıp, Allah'dan jalanyp jalbaryp suragla. Antkeni dualarda kabul kıluvçy zat Allah. Allah'dan keçirim suragla, istigfar aýtyp keçirim surasaňar Allah Taala bala çakyňardy, mal düýnüňärdi köbeýtet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi aliyyiz zati azîmis sıfati semiyyis simati kebîriş şan. جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسريع الحلم كثير الغفران غزير العلم سريع الحلم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين، ودعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.